Nairim nun ang bahal nga tuba, kung mapapalisan kihaw nga sinuba. Higupanin sabaw, manok nga nilaga, ang imo pag-abat nga di karasala. Sige ang hugada nga dahil kaaga, kay haros nga tanan maaram manganta ngan makaritliwat. Itong gitarista kay bisan natikwi nakakakumpanya. Kadang ang nabilin han bahal nga tuba, kay an iya rasa damo ang nahanga. Ang mga okasyon na binahon patron, ang bahal nga tuba amon iraayon. Ang mga bisita diri nag-aalang, kung bahal nga tuba ang hinahampangan. Sige ang hugada nga dait kaaga, kay maupay liwat hipadik kumanta. Halat tagaina, ipis-ipisi pa. Sige na bangkero, ayaw paglangana. Akon nga pag-inom para pagkondisyon, kay bangin hitsunod ako ang pakantahon. Halat tagaina, ipis-ipisi pa. Sige na bangkero, ayaw paglangana. Akon nga pag-inom para pagkondisyon, kay bangin hitsunod ako ang pakantahon. El shoutout kay Pachi Barida and Robin Lau Barida, Anan Barida and Bones Barretts, John Paul Barida Doncillo and Mrs. Pachi Doncillo. Shoutout sa iyo Ate Chit Peralta from Bacoor, Cavite. Bahal nga tuba, kung imatilawan, eksakto ang rasa, di ka magmamaan. Lapit ka kunda mo, ang iyo sumsuman, permila marisyo, itim kaharampang. Alatagayin na, ayaw paglangana, kay naghihinulat, hitid ka urusa. Hala inom kita, nga dait ka aga, kaptidon sista, kembis magkaranta. Hala inom kita, nga dait ka aga, ang bahal nga tuba amo naton bida. A big shout out Mojito Girls, Manay Milani, Manay Dani, Manay Pilin, Manay Persit, Raquel Severina, Kuya Goy, Manay Munit Oliverio, Manay Amalia Torla, Manay Flor de la Torla, Manay Diding Torla, Manay Diding Castillo, Sister Sally Adriatico Viva, Kaki and Janice Camposano, and Maripi Ating Caldo. Yeah, shout out sa mga taga-Rosario, special sa Barangay 1. Kaya sa mga Barangay Health, Barangay PHW, Barangay 1 Commonwealth. Madam Belma Erin Kunabal from Kalumutan, Lawang, Northern Samar. Yeah, Barangay Kalumutan. Hello. Sir Ramon Gasis and Barangay Captain Wilmar Gasis from Barangay Kalayuan, Magnog, Sorsogon. This is Sunday Mini Sound. Chacha na! Ay, ano, iningag kong makundan. Mapawala, mapatuusan. Apo, waray nagpapahuay. Kasuga ni kalining, hindi nga kuma ang kasing-kasing. At kung magdaw sugarin makaraw kansay, di nagsasari anay. Baka di ano pa man, hindi nga kumangkunlusay. Bisan malimo, makalilipay. Bisan pa, piramusan kariguan. Hinasaun, kukuron
kagura an guma gedaduk gedun handuhan labut-labut ladang kasing-kasing kagul ana an guma daw sugarin maharaw gansay di nagsasari anay magkadi ano pa man hindi nga kumakunalusay bisan malibo makalilipay i-shoutout Auntie Rose Adriatico, Kuya Leo Adriatico, and Kuya John Baybayon from Olongapo City. Maricel Coriuso and Coriuso family from Olongapo City. Madam Ron Labanan Sico, shoutout sa iyo. Madam Cory Olegario de Asis from Caloocan. Pag-apoy waray nagkumparupahuay dasugan ng kalining itingang kukma ang kasing-kasing at kukma daw sugaring maharaw kamsay di nagsasari anay magkadi ano pa man hindi nga kumakunlusay bisan malipo makalilipay an kukma daw sugaring maharaw kamsay di nagsasari tanay magkadi ano pa man hindi nga kumakunlusay bisan malibo makalilipay ang guma ang guma ang guma. Ayan, once again, a big shout out kay Kuya Marshall Daza and family from Grower kay Rizal, and shout out sa Aqua Huts Resort from Antipulo, Rizal. And shout out kay Jovi Blanc, Sir Jovi Galit, and Ma'am Joanne Dios from Second Avenue, Caloocan. Chilo sa from Dubai, shout out sa iyo. Christina Montaliano from Pampanga. Royce Bouquet, shout out sa iyo. Ayaw pagmahay, sigiha. Ayaw kabudlay. Ayaw pagturaw, trabaho. Ayaw kabugtaw. Ayaw pag-atras, padayon, mintras may oras. Sige trabaho, upaya, kay may pamilya. Ayaw kahubya, iluba, kay may anak ka. Kung mahihimo, trabaho, bisan may bagyo. Ayaw pasagdi, ang pamilya mo magturi. Pamanin si rumpahiyong-hiyong kamantirmi. May ako man, may aktagam, bisan gabi. Ayaw pagmahay, sigiha. Ayaw kabudlay. Ayaw pagturaw, trabaho. Ayaw kabugtaw. Ayaw pag-atras, padayon, mintras may oras. Hey! Shoutout sa iyo, Ate Margie Langridge from USA. Yes, and kay Kuya Marshall, shout out. Yes, shout out to Kuya Marshall Daza. Yes, Kuya Marshall Daza and family from Grower kay Rizal. Shoutout kay Manay Sunya Tingking ko and family, Manay Mani Tingking ko from San Francisco, Sige USA. trabaho,
upaya kay may pamilya. Arr. Ayaw ka hubiya, iluba kay may anak ka. Kung mahihimo trabaho, bisan may bagyo. Ayaw pasagdi ang pamilya mo magkuri. Pamanin si rumpay yung kamantini. May ako man, may agtagam, bisan gabi. Sige trabaho, upaya, kay may pamilya. Ayaw ka hubiya, iluba, kay may anak ka. Kung mahihimo trabaho, bisan may bagyo. And shout out kay Engineer Jimboy Lim Tanillas from Barangay 2, Top Eastern Samar. Yeah, shout out to Chloe Castillo. And shout out kay Sir Fernando Fer Pastrana from Rujas City. Shout out to Telma Portelis and John Salvador dyan sa Black 40. Yes, Madam Telma Portelis and Sir Joe Salvador from Mandaluyong Martinez Market. And shout out kay Chloe Castillo from Makati City. Shout out to Romelia Musico and Baby Portelis. Shout out to Jujo Macpera. Yes, Madam Juju Magpera. Shout out sa'yo. And shout out kay Vice Mayor Titay Balag. Yes, happy birthday to Auntie Libby Lucero dyan sa Barangay Palani. Yes, and happy birthday kay Parin Jerry Upilanda. Shout out sa Batagal Rosario. And shout out kay Barangay Chairman Marisa Amante Ronquillo and family from Barangay Hanipon, San Jorge, Western Samar. Yes, shout out to Parihay Ramtison dila sa San Isidro, Northern Samar. Madam Winnie Pilon from Spain. Madam Cathy Flor and family from Monbon, Santa Margarita. Madam Caroline Daday Minsurado from Barangay Sorsogon, Santa Margarita. Madam Katie Saldivian family from Paho, Caloocan. Shout out sa inyo. And shout out sa Balintawak, Kamuti Boys, Kuya Chukoy Ubas and Kuya Bombay Ubas. Diyan sa Balintawak Market. Hi, Auntie Nini Imelda Pantoni Mones and family. And Auntie Luni Pantoni from Baliti, San Isidro, Northern Samar. Yes, shout out to Madam Sol Abanis dila sa Antipolo City. Auntie Daday Valenzuela, shout out sa'yo. At kay Jason Valenzuela dyan sa Quezon City. Shout out kay Marisa Picasso dyan sa Antipolo. Yes. And shout out kay Manay Aster Iscario and Manay Norieta Iscario from Japan. Madam Lucille Dugus Chikamoto from Japan. Hello. This is Salde Minisel. Chacha na. Anhin niya Oh yeah. handughan ang buo. Ikaw ang sulod, han akong kasing-kasing. Ikaw ang rason nga ako nabubuhi. Ikaw ang tag-iya, han akong paghigugma. Kung pwede lang na ikaw mahangyo, ang gugma ko imo basunod kay tulos
tulos man anak panuyo punta kaluuyan man. Kung pwede lang na ikaw mahangyo ang gugma ko imo basulong kay tulos man anak panuyo punta kaluuyan man. Hey! Iday kasakit Oh yeah. dumdumoy sa dughan, iba ang sulod han imo huna-huna. Yana nga ikaw haakong mabaya, ayaw gag iday kalimti ang akugma. Kung pwede lang na ikaw mahangyo ang gugma ko imo basulong kay tulos man anak panuyo punta kaluuyan man. Hey! Kung ang gugma mawawara daw sa tsukoy natubas, mas pipiliin ko ang mawarang hatuna kontra imo bayaan. Kung ang gugma mawawara daw sugad han tubig na humubas, mas pipiliin ko ang mawarang hatuna kontra imo bayaan. Yan, shoutout kay Ate Nancy and Kuya Bugoy Bernaldez from Balingon, Tipas. Yan, shoutout kay Sir Waray Apelianes and Ma'am Russell Apelianes Cadahas. Yan, shoutout kay Ate Sheila Castillo and family, kay Ante Mila Castillo, kagawad mo ni Daniel Castillo and family from San Miguel, Labisaris, Northern Samar. Glacy Castillo Agos and Barangay Chairman Mayor Agos from Baro Baybay, Labisaris, Northern Samar. Milani Castillo Lim and Richie Lim from Labisaris, Northern Samar. Uncle Boy Castillo and Auntie Yoli Castillo dyan sa Kabangkungan, Ali, Northern Samar. Yeah, shout out to Adelis Balad. It is Labisaris. Ate Daria Erinco and Leah Jocelyn from Sabalu, Caloocan. Shout out to Gina Macariola dina sa Yes, a shout out sa Barangay Kabungaan, Silvino Lubos. Thank you so much. And shoutout kay Manoy Nunoy and Manay Inda Martires, Uncle Arming Pascual and Manay Asun Martires Pascual from Caragas, Labisaris, Northern Samar. And shoutout kay Tita Marga from Barangay Kataugan, Labisaris, Northern Samar.